Сообраќајот во Тетово и натаму е отежнат поради неправилно паркирани возила. Полицијата за речиси еден месец изрекла 602 казни, додека пајак службата интервенирала во над 300 случаи. Сепак сообраќајот се уште е хаотичен. Од СВР Тетово велат дека работат во оваа насока и ги повикуваат граѓаните на соработка. Vetëm gjatë këtij muaji, pra prej datës 1 prill deri ditën e djeshme, kanë shqiptuar gjithsej rreth 602 masa sa i përket keq parkimit apo parkimet në vendet e gabuara apo e kështu me radhë, kurse nga ana e mjetit special të Merimangës janë ngritur diku rreth 300 automjete, të cilat në mënyrë të drejtë për drejtë kanë penguar qarkullimin e lirshëm në komunikacion. Kështu që колегët në терен vazhdojnë të marrin masa adekuate. Од општина Тетово велат дека состојбата е подобрена за разлика од претходно и најавуваат дека следната недела ќе се одржи јавна дебата каде ќе се презентира нова студија за регулирање на сообраќајот. Në këtë drejtim, Komuna e Tetovës së bashku me SBB-n kanë bërë domethënë një lloj mori aksionesh, të cilat mund të them se kanë rezultuar me sukses. Jemi shumë të vetëdijshëm se situata nuk është ajo që duhet të jetë, por punohet në këtë drejtim. Javën e ardhshme ne si komunë së bashku me Institutin për Planifikim do të organizojmë një debat publik për studimin e mobilitetit. Në këtë debat, domethënë do prezantohen analizat e para të cilat janë bërë, problematikat e rrugëve, si dhe rikategorizimi i rrugëve. Само вчера СВР Тетово има изречено 50 казни за неправилно паркирање, од кои 35 во градот Тетово. Пред неколку месеци министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најави дека проектот Safe City ќе се спроведе и во Тетово со цел регулирање на сообраќајот.